Fortsett rett frem. Det er veldig mange som kjører alt for fort i nærheten av skoler og barnehager. We go unconscious about driving. We're thinking about what we're going to have for lunch or a meeting we just had. Pysy vasemmalla. If aja hiljaa navigaattorisovellus on kuin mikä tahansa ääniohjattu navigaattori. Vaan sillä pienellä erotuksella, että kun sä ajat koulujen, päiväkotien tai jonkun muun paikan lähellä, jossa on pieniä lapsia, se ääniohjaus muuttuu lapsen ääneksi. Sväng skarpt. Nord. TO-käännös. Jag tror inte man kan skrämma folk med fel attityd till att köra bättre. Speciellt när det är obetänksamhet som gör att man kanske kör för fort. We are programmed to care for children. So when you hear a child's voice, it will have that immediate effect of putting you in mind of looking after children. There's an association there already. Bremselängden blir mye lenger hvis man kjører i 50 istedenfor 30, og hvis det plutselig står et barn i veien, så gjelder det å kunne stoppe så fort som overhodet mulig. Olisi hienoa, jos autoteollisuus hyödyntäisi ideaa ja implementoisi sen kaikkiin navigaattoreihin. A child giving me directions, it will have an immediate visceral, physical, cognitive, behavioral effect. I think it's an excellent idea. Du har nått ditt mål.